Chikatandika mpora nkebyo kuzana ngo mashweko yatandika echibozi twabyete byakatembati twabifaho twagirega twazarawa kuzakura ngweche chibozi ngunadye musaga ya chitaho stampu nanye mbita menkito kadatankataho YouTube njirumba kuikankore media change chibozi chikwise fire namashweko ore chibozi iwerebe chibozi Shitama kutebeze chibozi mashweko kutebeze chibozi obwijo chikashanga nabyamire chansimura na igurobwe na chinjire mashweko chikamushanga yasinzire Bro, you are so talented man. Omweshongozi kori imuke waza kutandika kweshongora banzo ye manye omanyenyo we ningwa nkahi nimbasa style ki yo kweshongora waheza kumanya echo noza kweshongora music nungi munonga niyo nogi feeling. Alright, webare mnonga mwebare futureba kandi mwebare gumana mu watching program ekibozi na MC Mashweko ari nkore Media TV kandi ekimurakorana cyamana banywani banje mwena nimbara musaho abariyoko abageiga bagenzi banje nimbara musaho mwebare ekimurakorana cyamana kandi nyoni mayisa abageiga ababara kuyamba ababageiga barukwatira abantu mukayamba ekimurakorana cyamana kandi mwebare mnonga arizoba nabaretera omusheja w'amani kandi ogumose numureba mweshongozwe mamweta Bright AB kandi ogwe no muhandiki kureka mbere ntaka mutungire mbere kire ni murundo kunda musike kugira ngo tuganireje okwa kubasa okuba kuhandika tugambere nibahandika bata music ni style zinga hezi bari kubasa kuba no handika aboko ncyo kureba eshongozi nagenda ushanga rukweshongora ayishongora style eji aburo wa muhandikira hata zo mundejo na yaburo wa muhandikira zo mundejo hati dende endonga gitoroka magenda ajati music term sente term kikongo shanga ngo wakarondora kwasa kumuhandikira ebyabere namanyaka bahandika byahwayo so yarondo wakwasa kumuhandikira music nungi yambura ati dendi yaburgam so mbone konkizobere nabaretero musheja urukuba orabaterereze iwo uri ko rukwenda kwandika urukwenda ngo ugure music ye kwaturo musheja ogunaza kuba nakifuterereza Eliza nsa kwa tuganira mpora bituteba ko manya program eje bakugiteka musente n'abasemanda phone solutions kandi bashangwa mu rembo rwambadira waraga Centenary Bank ho mu kizimbe cya BNK room number B037 ningashi yo wabano ndakushubura ibintu bingi urukwenda kushubura kamwe no basa kwija andagereje ningo mutera sumuye ya 058 218 58 kandi abankore media nabone bakugambira ngo wabo ino bugenyi bwona ninga shorkwende orkwende bishane ningo orkwenda video coverage no basa kuba bakukwataraje mukoro gwawe kandi gongere kubonera so mbwe niyo bashanga arukwa go plaza abantu za tax park baza kuba bakwatira mukoro gwawe no offices zabo ziri kandi kwa kwenda kuburabura muno batera namba yabo ninga shi namba ya 0754 00 right kama kira turamuseho ahasigara tugumiza mutengere memesho sebo nakwakira ninye nakira mazima wewe kuntaya isogundo murunda ankore media nakwakira wewe kutayira kandi yewe kuterezo bwire bwawe mazima ni wewe kunyeta ninyenda stand champora tukuganira hano western twine ekizubu cyo kushanga ngo abana nibehandikira music nintekatekanye wenkanye ngo bwire bumwe nico kirese na industry umwe yagume eri harevemwe ningashi yagaraka mukakenyuma akushanga ngo umuntu naye handikire cyari kutekateka takubasa kugira ngo arebe tugira bahandikira abandi bakubasa kwe ekindi kwenda kwebuza hwaho umuntu uri kwehandikira music kanture nkabeshongoza bamwe bakuzoka bakagura music ngabebe kure example bamuhandikira music no mushongozo mano munsi yona hine kikongera ho mweshongozi yana yahandikira kugira ngo nikimuhindura ko kitinisa munonga ntikiretire western buryo moya yahandikira abakonyo buri mweshongozo nkubona nyoni nyahandikira nyoni nyahandikira by the way enshongejo nkabanza kugigambera habeshongozi batari bamwe na bamwe abamwe banyigira nabarika batekateka ngo no kubagizarawa no kubagerega konka nahika nabarika konka ukwandika music no kukongere kitinisa
okwehandikira music nukongere kitinisa waba ryo muhandiki wa music uri muhandiki wa music hakube kikwisa kitinisa ni product nungi so wori yo muhandiki ukakora product nungi ne kwe kitinisa konka no wakuna ngo yihandikira ukahandike kitari mu magezi zikikakwisa kitinisa so nicyo kurebera beshongoza bamwe nayireba ari ntanisa hagati yo kweshongora no kuhandika music ntanisa ki okweshongora na no kuhandika music n'ebintu bibi bita okweshongora no yimukaho utandikira ko tankweshongwa na konka okuhandika music no kukozesa obwonko hate bintebyo ni bibiri byine ntanisa ureba nko muntu atebwire uburuho ikintu cyakwasa kweshongora imbera nenga shiki ukacyandikaho na no kuyiya rhythm nungi hate umuntu abinji bono bamanya ngo buri yari kuba nayishongora naba nama kwandika music konka tukwekiri ati wonko muhandike iwe nkeiwe no abo kwata abantu bari yoko bakutira hamesho hati wono uhandika style zingahe iyo yotiriye eji ni nyoni nzhandika kare style zona ni nzhandika konka ezinku cyara kwandika munonga abo kugira ngo nizo zitu zitukutera kuno ni afrobeat dance hall zuku reggae na raga nizo style zinku singa yo kwandika boreke areke ndakintahaninya nangu nyetegereza hagataho reggae raga ati nyo ezo ni style ibiri ni style ni style ibiri ni zitana burekire niyo hatse reggae raga nyo reggae niyo ntani mangu ni ka style reggae niyo nkiteje niyo nkeje aba nanka rake dube barasta cyazi nabandi hati nyo ntani nyango raga hati ngaga na yata mukiswaga raga saga wenkebe bindikebe raga nayo ni style kwayo ate raga yo ne hayi yenyene tereza mga kapera ka raga urukwe mbeno ninga shine example yo muntu kweshonga raga ninko raga kare ninko ko kureba atinka ho munanko mu western twineyo ba megatoni raga yo nene engoma yayo neba ne itagamane minji wanoje shongora hati nora atu wanonde tani sagati ya reggae na raga yes reggae yo no boye twire mpa na mpora konka raga nene ndamani haratatata pampana tantana tanana nga at let's say nkananka nka bafana ati nka bafana shongora raga aha rero ati hip hop yo neha hip hop neje ngomero kuba neje na mpora karo kashanga ubugambo umuntu nashongora ubugambo burya line abo kucera gito wano cyara kuraje music ya Ambroy ati nga Ambroy nashongora hip hop kuba na etiro ubugambo ariko butara ini aha kandi afrobeat yo ni yero common munonga itukusinga yo kweshongora ategero neje de tambre na munonga afrobeat tucara kujimanyira munonga ahangoma engomero kuba ne etera ero kusebamo katugeragera nsenka nke kitagururo ejo nebera afrobeat yego nete wajichenga ejo na afrobeat zuku zuku nero kubejwangire mu instruments nyingi ero kutambara kandi na munonga wano ma music yanje ngeri kweshongora nkakeshonga ka muicho murungi hatejo niyo zuku aha R&B ni music eyampora music yo kubasa kushitama hamwe ukahurikiza ukatora ukagujegera no kugujegera itarime bye byo kushekure bya du Mwene kezi zabaru ham voice nkawa hinka bosh na ram voice ejo R&B yenyine ya ram voice ejo abono bacara kweshongora afrobeat ata R&B kinkwenda kubuza hwaho okugeta R&B abwachi bagese R&B abwachi batarigese nka James B ninga John B kandi yor ko jeshongwire nkata kwa kweta Bright abwachi takuyoti ninga Bright B ninga kamasho ko B abwachi bagumana bageta R&B ejo nanye tinka kicengaga
Naje nkashanga amazina gariyo gazo garyago. Ara nubwo no yagifomingireho. Ewe. Echo tinka cengaga ninjira umwene babarinka abantu abazijumbwire. Baziha amazina ago. Aha ati kandi yo rap ne. Rap rap nayo rap niyo rap bwiro bwinji niyo hip hop. Niyo ka hip hop. Taro style yiba kwita rap. Eh. Hip hop niyo yo kurapinga. Niko kurapinga. Nakwetegereza. Benji mwamutakwe mumanya hatizo bene utoye na turiyo mu class turiyo nshoma. Iwe wasobwire bukwingana cyo mu kwandika music. Omukwandika music nyo kwandika music nkatandika. Karo kwandika music nkatandika nkiri umuto ndo kwandika music. Nkaba ndiyo mpifo. Uri kutandika kwandika. Ndo kwatandika kwandika music. Nkaba ndiyo mpifo kabari nk'enkumi ibiri na munana. Uri kwandika music 2008. Ndo kwandika music. Atkono. Uriyo mpifo. No habeshongozi bakwangira kutanisa. Ukwandika music no kweshongwa. Ukwandika music nacho ne kikuzarurwamo. Nguko kuzarurwa rukumanya kweshongwa. Tuburiyo muri kumanya kweshongora ngo namanya kwandika music. So abakwija bakamanya echo ne baki. Hata bachabo kucenge echo no bo kuribana batira music nungi barabereho. Aha ate iwe nkeyo nko handikire ku rugo bwire bubona. No kusita hati. Noreba hine nko nubuzu bucyo bwo shangiye mu kwandika. Omukwandika music obuzubo tukushangamo ndubwo bunana kugambire. Okwabura mweshongozi akakwata mukubi. Umushongozi okimugiye tumushawe kurugiro ko kureba ncenda rundo muhandika kwandikira tekateka ngo wamuzara wamugerega. Kandi challenges nayo ni yemwe nkejo. Umweshongozi ajana kujya ati nyowe ni nkunda kutera hip hop. Konkureba warenye shongore yakweshongoramo nirakariye yo kuri orebe tar style ye. Okimuhabara wamujyo konka nindeba style yo kubasaje yo kubasa kuteraje neji. Ayanga. Achanga. Ata cyangwa umuyu wamuhandikira style yakwenda yagitera kubi. Hato umwe kija kiretera kugira ngo abantu bamanya ngo ni wahandikire cyeshongore eco. Hato bamangogo no muhandike mubi. Kumba yo mweshongoza. Nkahurira mama kuri aho. Abeshongoza bakwetombetamu bakugira ngo umuntu kakwandikira ko kushanga ari muhandiki kandi ari mweshongozi. Ngo bwiro bwinji naja akwate byeshongore byari kureba nkebe bitabonire jya babahereza ngo cyandika kabonira ngo cyandika kabonira keshongora. Nago ko nagumira ndo kucyanga yagezo yayi bampereze example bajya ngo ngwibonarebereho promoter promoter kandi yo mweshongoza ariko promotinga ngogo nabana ngunicyo rwa ba promoter bakobereka ngabajana bana mamuno za promotinga byabo nguso ngakutari promotinga ngo abereka ngo kudiye musaga yaberekire ngo atandika promotion mwana jangwa ngo bobesho ngo bakanwesho ngo kandi kwandika ngogo yatera yasho yahandika karungi nakesigazi yo kwereza cyasigara wow is it true? Abo nabo babarumu abo nabo batakumanya mu rumo gwabe kikumanyisa. Nyowe nko muhandiki nanye nimbanye nampandike kinte cyarampisi zina rurungi eco muntu arahure bajya ngo Bright AB no yahandikire cyeshongoreki ajya turiro go mwana no muhandiki eco nco kuba ninyenda nimbabura umuntu nkuba nimpa nindebeka kugira ngo namuha product nungi nkeje ngoma ejehereze futere yacu na Wolfu umuntu wabahandikire ngoma nkejo kandi turetine ngoma yakwasireje wagitera warebo gihuraje muri wagira codinga je wahure ngoma dayata ninza kwandikire kindi kandi manya no reba hata kugira ngo abeshongozi ntubatine style zikushana umuntu cyandikiro riya akeshongora kitera kandi yo cyeshongore cyange habo kugira ngo style zitu atunyunganywe n'inyeshongora zuko hati ninza kwandikiro ndijo echa dance hall akitera mu style ye kikwate kandi nyowe nakeshongora kugira ngo nyowe style yinkwijora muje nizuko hati ntere dance hall ekintu cyange atkankubuze ayo wagenewe shongora zuku kandi mangu ko kubano ko kwandika cyeshongoro azo mu studio kirecordinga kugira ngo umuntu cyumusindike kiri recorded rero akihurikiza ku cyakibure ninga shakege ati we style zindi zona nukuri kuzeshongora hano za recordinga
style zona nozeshongora style zona nizeshongora konka noreba naye sakayi nabege sibuwa 12 konka ine mabi yabatora makajya togo nuwende kukunda munonga nuwende kwesiya rubaju munonga so hatunyo nkashara muri agent konka zuku omuri byona zona nizeshongora je konka zuku nesinjiraho zona just nkagitora mukonka zona nimanya kuzeshongora hati ninyenda ngo uyikore yakeshongore shaheze ka freestyle kakukwatare MC Mashweko program Kibozi na nkore media kari kukwatare yejo kandi kari mu dance hall style yejo cyangwa himunonge ejo kakukwatare program y'Kibozi a program y'Kibozi MC Mashweko nkore media omustyle ki omustyle ya dance hall dance hall chikatandika mpora nk'ebyokozana ngo Mashweko yatandika Ekibozi twabyete byakatembati twabifaho twagirega twazarawa kuzakura ngo ecyo Kibozi ngunadye musaga ya kitaho stamp nanye mbita menkito kadatankataho YouTube njirumba kuhika nkore media shange Kibozi kikwise fire na Mashweko ore Kibozi iwerebe Kibozi shitama kutebeze Kibozi Mashweko akutebeze Kibozi obwijo kikashanga nabyamire cyansimura na iguro bwe nacinjire Mashweko kikamushanga yasinzire bro you are so talented man you are so talented no kugezaho bro natina yatinikiriza actually abakaba baryokwe mazima muri kwenda music nungi anengira ngo mwahine kimarebamo umuntu uri kuba namanya art we naba yarebere ekikugendo mmesho ninga naba yarebera umuntu ogwe kimurumu so banzo mu testing sewo mahande giroti mpandikire cyeshongoro kimwe ninga bibiri obanzo mu testing horebe na handika ata banzo mu testing ewo ati utukwe yatibibwa mbibona wabiye yiwe rim kutambura ngumugira ki wakiyoti echo ntwebwa ruhanga tuchebwa ruhanga abakwa yewe ningira ku surprising abanyoku ningira kukikora ndukore cyevugo nanyura na ati niyo ndio wabuzabuza ate ruhanga katwanga buri muntu yamuha talent ariho umuntu ariho twaye tukiri bato ukuri umuntu nayimuka azagati y'abantu urayagamba konkiyo bacikwiye umusozo utandika kutetema ibigambo bibura so buri umuntu nayine talent ye nayine kuyiya kandi umweshongozi wena kandi umuhandiki naba creative nakwetegereza buri nshonga yo kureta hate nke Kibozi naki ibigambo just aho no kuyiye ibigambo kayiya rhythm mu mutwe ukatere kintu nakwetegereza iyo hati industry kurugiro ko kugireba no kwizira no handikira abantu nubiyo izire no kora noreba ngo industry wagishangire ne ko handikire wangira mune byeshongura bo handikire noreba ngo hininga kiriyo nikirugayo ninga ekirya revejo industry yo neyimuka abana bayo nibimuka kuba kurugira ahinyo wahinayize ndukugitahiramo ati kinarugero mu ishomere 2015 hate 2015 natandika kucyondoza munonga bikwatagine na music gukora research hati nija na tahame 2010 na mushanjo aho atahina gishangire na hategesha hareveyero na yamani munonga twagumizaho ntuza kukitera right nane nyenda ohereze obugambo kabunga he oruko twiro kwendera ohereze obugambo kabunga oruko buhereza beshongozi nyinga shinko buhabuzi neki kubahabura okubashemerere kuko okoshemerere kwija bakahandikisa bakatunga music handikirwe ufitara kwehandikira obagambire obugambo kabiro bushatu turukwiro kwendera yes abeshongozi nyewe nyenda kubahabura ikintu obuntu kabushatu icyo kubanza omweshongozi kori muke waza kutandika kweshongora banzo yemanye omanye nyowe ningwa nkahi nimbasa style ki yo kweshongora waheza kumanya echo noza kweshongora music nungi munonga niyo no feeling echa kabiri abeshongozi nibafagi mukeraho
ayiruka zo mu studio umwe ba producer nabo ubwiro bw'inyine batera style zitakushana so nkibankindo cyenge producer wata yayira nasinga kutera je style ki nakwetegereza abakwenda music nyondoho nimpandika Bright AB inamba yanjye yesimu erizoro mushanju ishatu mushanju 85 emwe mwenda mushanju niyejo nonteraho ntconnectinga noja notunga music nungi munonga natera hit nk'abandi Alright, mwebare mnonga kandi amazina ni MC Mashweko, program nekibozi kandi njibakiri ahari Nkore Media TV. Betu nyenda kumanyisa ngu ebira 20 byo kwa kane 2025 kandi takaferwa kuzari nyumwengura imwe abantu aba gospel abantu abarokore n'abatari barokora barikwenda kujunwa n'abandi mwena nimbeta kumuza anyumwengura omusho ya Jack Bwemi Mugabe muzeyo musupportinge sagara ekintu kibonere kimwe kandi nimbagambira ngu ebiro abana mwenda byo kwa kashatu 2025 bito bontu jakwa turi anyumwengura still omusho ya Israelika kandi oteba kumanya ngu nanye nza kuba ndiyo so urikwenda kuri Mashweko arikuperforminga stage nuza kuba notushangaho anyumwengura niho turi kwisha kuba turi ebiro bitano mutakabura kuzomu ajipu ebiro bitano byo kwa kana omusho ya Nikiri Kembo the Western Champion kandi ebiro namukaga reka tweshanja University in our Truth 256 Sengerman 20 zokwe otherwise mwebare mnonga kandi mwebare kutukunda mwebare kuna Nkore Media mwebare kugumaho mwebare kuremeraho mwebare kusharinga Nkore Media feel Nkore